labohlano le leng gape labohlano le leng gore ke lataba ya ka le Mankoko baby mo go Thobele FM nna ke mogwasha ke malela go tuma go buša sa go lele o e leng gore ke na le yena gona bjale a re Mankoko go a bolelwa ka GBV dinto tša ka malapeng nna ke a di tseba ke itemogetše tšona ge le bophelo bja kwa mebileng ga ke sa bolela dikobatši ke tsene ka ba ka tswa ka gare ga tšona re bolela ka mang ge se Clement Dumela Mankoko. o gabotse Ke gabotse ke la mafelelo ge ke go bona ke a tseba gore bo le Clement e leng gore o thuša baswa go tloga mebileng ebile o na le legae mo e leng gore le nyaka gore baswa ba ba khwetše mebereko ke ra yona mešomo gore ba se ka boela mebileng gona beleng ke gore botse gore tše ke di bolelang ka moka ke re o itemogetše tsona ke nnete o bolela nnete tše ka moka tsona ke itemogetše ke na le tsebo le a e se kae mara e kgona go thuša ngwana o mongwe ko mebileng. Okay, a re se ka boela moragorago gore ke bela gore Clement ke mang o gotše bjang re tsebe gore wena o ntšhitšwe ke eng ka gae go tlo thoma go ya mebileng. Mankoko ha ke na le mengwaga ye 12 mama ka o ile a nyalwa as much as ke gotše ke goditšwe ke motswadi o le goreng na se na molekane ka lemelela la ladingwa ba re ke a single parent so a ra nyalwa ra ba le thabo le la gore mma go nyetšwe re tla ba le papa re tla ithuta tše dintšhi go papa mara a zanka wa ba jwale ke a gopola o nyetšwe then a ke thoma go ba le 13 years he ba a surile madila e be e le tau so e ba ka kgona go tsoa a betha a tsoša mma ka 12 ya bošego a re ke go tsoa o ndirele dijo he e le gore mma wa lwala o a bethwa he e le gore mma a kgone go tsoa o a bethwa so wa fitlha letšatši le e le goreng ka kwešiša man pain ela wa itseba pain ela o bona mma a lla a se pain ya gabotse e kweša botlhoko mo e le gore o ka re botlhoko ba thipa a se bona a bo botlhoko mara wa fitlhela le gore lebetlelo la madila le ba le tshwere ka ba ke le tšea ke mmetha ka lona go mmetha ka lona Mankoko e re ke e bontšhe gore e be se taba ya gore ke ya motalela o ba ke ya monyatša e be le taba ya gore ke leka go tšhireletša mme motswadi o e le goreng ga a kgone o ke twela and ka nako ke na le 13 years so go mmetha ka ke ile ka feleletša e le gore ke a tswa ke a tšhaba because ke tsebile gore ga ka ra tlo ntshwara ga ye ke thabeng so ka ba ke tšhaba ke re o dula mebileng ya Mokopane ke dutše mebileng ya Mokopane for 2 months kgwedi tše pedi go tloa mo ka ba ke hae ka dithraka ke a gopola ke tla ka Polokwane mara idea ya gore ke ye ka Polokwane e be e se go dula ka Polokwane e be e le taba ya gore ke nyako tswa ka Polokwane ke sepele ke ye Bochum mo e le gore koko wa ka wona so ka ba ke felela ka Polokwane ka dula ka mebileng ya Polokwane ke dutše ka Polokwane ke na le 13 years o fitlhela ke tshwara 21. Clement wena le mama le papa ge o bona ditlaišo tša ka gae le be le dula Mokopane go ba Polokwane e be re dula Mokopane mama o nyetšwe Mokopane lethabo leo la gore mama wa nyalwa ke ga ba nyalwa Mokopane mo ditlaišo tše di tswileng gona okay wa nyaka go boela wa nyaka go ipona o dula le koko Bochum napile gopola gore jale ka ngwana motlogolo wa mathomo mo koko o feleletša o e ba last born ya koko so ka kwešiša gore borutho bo la be ke bo kry-a ko koko bo phala bo be ke potša gore ke tlo bo khumana mo ka rona le papa so ka lebelela taba ya gore ke tshwantse ke boele gae ke boele ko koko ka ba ke le gore ke feleletše remember be ke sa le ngwana o monnyane then ditsela tšela a napile a o sa di tseba gore kana ke hae ka ke ya Bochum ke ya kae a ke hae ka ke namela kae ka feleletša ke dula mebileng ga ke bo bontšhitše gore ke dutše mebileng ke na le mengwaga ye lesometharo go fitlhela ke ba le mengwaga ye 21 mengwaga ye ka moka yona ka lentswe le la gadingwa ha ba mpotšiša ba bantšhi ke re it was a privilege for nna gore ke dule mebileng ka lebaka la gore ko mebileng ke ithutile tše dintšhi Mankoko ke ithutile ka motho e tlo no makatša gore it is a privilege because nna o ya ka nna strata se nrutile o ikokobetša strata se nthutile o kgopela strata se nthutile o se fele pelo strata se nthutile botho ka lebaka la gore batho ba o dulang le bona mo strateng
le tshwarana jwale ka family. Oh. As much as re rata gore family a se batho ba o tswalanang le bona ka madi fela, mara family ke motho o le goreng o gona nako e o mo tlhoka le wena o gona nako e a o tlhoka. Ke family, ke yona family ya ye kgolo eo. Okay. So ha ke re it was a privilege Mankoko, ke rata go bontsha taba ya gore e be re protectana. Okay. O ithuta gore o mongwe a o betse o tshwantse o kgone o mo tlhokomela. O mongwe a e kwa botlhoko o tshwantse o thome o ba social worker. O mongwe a ba mmethile o tshwantse o mo lwela. Oh. So ke dilo tse dintsi tse re di thutang strateng le batho ba ile gore ne ba tla ba re thusha le bona ne ba re ruta gore ka le lengwe la matšatši kana bophelo a bo felele mo se re o direlang sona re rapela gore wena o direla ba bangwe ha nako e tla. Clement, mengwageng e le 13 o botse ba jwang gore ke kae mo e leng gore ke tshwantse ke ye gona ke tla amogelega ka baka la gore ditlhophana tsona ke tse dintšhi tša batho go dula mebileng. O botse ba jwang gore ke a tseba gore tše dintšhi bo di bona mohlomong ka nako gore ba na le go ya mola ba nyaka dijo, ba na le go nyaka di-box mola ba robala. Kgopolo yeo ka baka la gore bo o sa na le kgopolo ya bongwana o bo o itša kae ya gore o kgone go itšhireletša? E re ko bontšhe ke re ka letšatši la ka la mathomo ka Polokwane. Se sa mathomo ha ke followa truck e be o lo nyaka dustbin mona mo re latlhelang ditlakala. O tsena ka kwa gara dustbin wa ba o nyakana le dijo. Ene hantši be o jele nama ke a be o jele marapo a dinama tše tša go rekišwa mabenkeleng. O kry-a lerapo ba šile phisinyana kwa godimonyana ya seropenyana o kgona o šetše phisinyana o bo ijanela o e kwa kgotsofala o jele nama. Ha letšatši le o subela ke ile ka tšea ke mošimane mongwe ba re ke Mankwe, may his soul rest in peace. O ile a ntšea a mpopula. Wow. Ra dula ra robala felo tsoko gona ka kwa Polokwane mo ile gore re ile ra kgona ra tlwaelana ra ba buti le moratho. Mara e re ko bontšha Mankoko gore o bo se easy, o bo le boima. Malobanyana mo ne ke ile mo o a ke tse go psychologist ke tla e bitša eng ka leleme la rena Ke batho ba e leng gore ba ngaka shoma ya monagano. A mpotša gore you know at least gana jwale o fodile enga yela bo ena le yona or lekwato le la bo ena le lona ka mo le fokotšegile ka lebaka la gore gona mo pele ga re tšwela pele pefelo yeo e be le yang ya gore o kgonne go tloga ka gae wa dula mebileng bjalo ka ngwana go ba e be tlišwa keng. remember pefelo ye ke taba ya gore ke tsamaile ka gae ka lebaka la gore ne ke tšhireletša mma. Ke tsamaile ka gae ka lebaka la gore monno e be ke tshwantse ke mmitša moleta Israel o tšhentšhitše ke Goliath. Ke tsamaile ka gae ka lebaka la gore ke gobetse mo moyeng so di kgopiša o tšeo di sa le gona o fitlha mmileng le gona ka sekgowa ba re you get sodomized as a boy. So mara ka gore ka mo ga borena ona lentswe le gabotse re no gore o no katiwa o le ngwana mošimanyana o katiwa ke bašimanyana ba bangwe le batho ba o se dule strateng. Ntho e tšela di a gola ka mo wena di a oketšea di a agega. O ipotša gore goreng wena goreng nna kore o fitlhela le mola o ke putša mputšhele ya gore na a fa modimo gona na a fa modimo wa nkwana. So ke dilo tše e le gore re tsamaya ka gara tšona ke tsamaile ka gara tšona. That's why ha ke tswile mmileng ke ile ka kwešiša gore ke nyaka thušo ya gore ke kgone o berekana le sekgopi se ke se rweleng morwalo o ko o rweleng. So ha gona mo strateng le gona e be o re ga ba o sodomize gore ga ba o rapile then your brother's keeper o tla emelela banyaka wa wa e ba ntwa le yona ntwa ela e oketša kgobalo. So mara nkare go dula mo strateng o nrutile tše dintšhi gana jwale ga ke re it was a privilege Mankoko ko bušetša morago gana jwale ga ngwana mošimane a ka tla monna a re buti malome ore mokgotsi aka o ndirile soso kgona go dula le yena fase ka re o kwešiša gabotse sa bolelang ka sona and ke kwešiša le pain
botlhoko Mm. ke a kgona ho dula le ena fase ka ra ngwaneso a re tšee so re tšee so. Clement, ge o bo tloga ka gae o tlogile ka lebaka la gore o bo leka go šireletša mama o kae mama gone jwale ka baka la gore ke nagana gore botlhoko bo bongwe bo ba le bona ke gore motho ke be ke nyaka go mo šireletša a ke tsebe gore o phela-phela bjang ka baka la gore ke mmileng. Gopola gore nna le mama re thomile go bonana ke na le 21. Ka nako e ka moka yona e be ke fila o ka re o nlatlhile Okay. kore ke fila o ka re ga ke botlhokwa mo Mo go yena yena. o tshwana le molekane wa gae. O bo bona ka re o kgethile papa wa gago o e leng gore ba mo tlaiša go feta wena bjale ka ngwana wa gage. Thobela. So e re ko bontšhe ke re ka morago wa 21 re ile ra trya o ka kopana ra leka go bolela mara e be e sa kgoneng. Mankoko a nka re ka go bontšha ga e kwa ke tswang batho ba bantši ba ntse ba ka di-part time Okay. le ka nako e nngwe ya maikhutšo a matelele a ke be gae ke ba gana kwa re le ka bophelo gona ka lebaka la gore mafelelong ga o dula nako e telele e fitlha nako e la gore le gopotšane tše di direileng napile ga o tsamaya kwa ga o sa tsamaya ka moya ola o tlileng ka gona. Yeah. Le gana jwale a ke ile gae ke kgona go dula 4 days it's enough ke a sepela and gana jwale ka ke bona gore ke leetong la go fola ke kwešiša gore le ena mma o tshwantse a jwale a tla a sepele le nna ka gara leeto le ka lebaka la gore tshwarelano ya lelapa ya ka mogae e botlhokwa. Nna ke mo kwatetše ka gore maybe ke bona gore o ntebetše maybe ga nyakišiše gore ke mo kae o diragalang. Ka le lengwe letlhakore e ka no ba gore le ena maybe ba nkwatetše gore ke mo senyeledie lenyalo goba ke mo taleditše ka ba bogadi. E le gore lenyalo la gagwe le senyegile ba bile ba kgaogane ka morago ga moo ba ba sa le mmogo. No gane jwale ba kgaogane. Okay. Re sa leka go mo aela ntlo kwa gae kwa mama re sa leka ka mešego. Wa tseba Clement o boletše tabeng ya botlhoko ya gore le phaiwa thetho ka gang mola mebileng o tseba botlhoko bo e leng gore ngwana mošimane ga ka tla mo go wena go botša gore ka gae ba ntira se le se o tlo mokwa ka baka la gore o tlo kwa le botlhoko bola ba gagwe ka baka la gore wa bo tseba. Batswadi ba bangwe bana ba rena ba phaiwa thetho ka gang ka gae man kudu ge ka ba motho e leng gore ke a mo tseba ebile ke motho a re tlhokomelang ke na le one gore a mohlomong ga monne o ke nnang le ena mohlomong ga a rate malome yage nko o bolele le batswadi ba bana ba e leng gore ba katwa ka gae. Mankoko e re ke bontšhe mo ngwana a phaile thetho ka mogae ka gang e ka ba malome e ka ba papa o a nyetše mma ka ngwana goba e ka no ba mogwera wa mma goba batswala o gopole gore sa mathomo ro lebelela seemo sa motho o re reng o re o mo kwešiše botlhoko ra bona e le motho wa o tlhomphe a apare sutu a o tsena ka ga ya tshwere diplastiki mane le tšhelete bebe ya tafoleng and o kokota ka loto a kokote ka letsogo ra re ka sebe yena ra re ka sebe yena. Ke nagana gore sa mathomo se batswadi o tshwantse ba dirang ga ngwana a etla a re Mankoko malome ka mo o kile a ke phanna ka gang nke o ke phenako o mo theeletše wa tsa ngwana wa ka re wa mo theeletša o kgona go bulega o sa mo atlhole he e le gore go bona wena gore e se motswadi ntwe a o kgone go e tshwara ka lebaka la gore yo o kweša botlhoko nyaka thušo e re ko o bontšhe ditlamorago tša yona kore ngwana o gola ka yona ntwe and wa tsewa gore for monna gore a file a ke ko ka re a e sa le monna e botlhoko jwang apere ga o seno phaiwa thetho ka gang ga o sa ke kwa o ka re kwena monna kore seriti sa gago o kwa o ka re se fedile. So ntho e kgolo ke gore ngwana a re se ka jajang bana and a re se ka tšeang diphetho ka pela ka lebaka la gore malome o tla a beya 10K o duma tafola gore o tla le di-grocery tša mabenkele a e le gore re ka se kgone wa bolela a di kgoparara ke ntho e le gore re tshwantse re e lebelele and gape
ngwana a ka se thome selo se se sebeng gona. Yeah. Okay, wena tšo ka moka o itemogetše tšone ke nyaka go tseba gore na pele wa thoma jwang go šomiša diokobatši. Diokobatši ke di thomile ka mengwaga ye 13. Yona nako o thoma o ba mebileng wa thoma diokobatši. Okay. O gopole gore robala mebileng wa tonya Dipula di yana. dipula di yana. A ke thoma nna ke thomile ka glue. Ne re bitša phakuphaku Phakuphaku. ka lebaka la go se kupusela go se betha sa re papa. Sona se le segogang se. Okay. So ha o bo o e šomišitše o bo o kgona go robala. O gopole gore le ha ba snow party ka kgang nto o e nyakang ke nto e tla go lebaditšang. Oh. Then go tloa moo ra ba re ya go Lebake. O tloa o Lebake o gopole o notše a o graduate a o di tloele o graduate le tšona a se gore o tšwa ka class ka classeng Ya A phakuphaku. o ya ka classeng Ai. no o tsamaya ka Se bolela le tšona ka phakuphaku moka. o ya ka o Lebake o tsamaya ka Lebake o ya o petrol o tsamaya o petrol o ya o benzina lo tše ka moka tšona ke process a di tloele a ona e šala morago. Le be le kgoga le petrol. A wa petrol Tseba go no bolelwa ka di-benzene le di-glue. no benzine yona ebile be le bogale gore o itse bile o kwa terene e tsena ka mo e tswa ka mo E banna. e sa eme mara ga terene e la yoma a ema o swara ke boroko Okay. wa robala. O tsoga. Ha o tsoa tlhogo ya rema re a tseba gore okay a re tsoa mo o na le flotsoko ka kwa Polokwane ka kwa ba dirile phaka kwa mafelong a re tswa ka toropo a ke re ka se bolele maina a di-shop. Ana mola bo ena le pleke nngwe e be re kgona go reka tee le gwinya o bo o šomiša 5 ranta fela. O go tsoga o tshwere ke tlala o Yeah. ja le be le ija. O ja re a ja Okay. o gopole gore rena dinyaope tše di tlile re setse re tswile strateng bo dikgethe tše di tlile re setse re tswile strateng. Okay. Ye e le gore re itsobile kudu teraka ye e le gore be e le kotsi e be e le cocaine. Okay. And cocaine ye banna ba bašweu be ba ra ba fetša go phathetho ba ofe Batho ba ba beng ba le phathetho ka kgang ba be ba tseba gore ba le lata mokae. ba tseba le robala mo kae. Ge ba fitlha mola ba le šomiša ba fetse ba le fe diokobatši tše ba sepedi. Exactly. Ba le fe le tšhelete gore le lenyake le dijo gape. No gape ba dijo tseba ba ba ofe bofe. o gopole gore moseare re tlhokomela dikoloi Okay. Le sela ya go reka tša go ja. le ya go reka glue le ya go reka 2 liter ya petrol le ya go reka benzine le ya go reka dikata. Clement. So o bo gore ga o sele o ema pele ya lebenkele go parara be re bolela ka Afrikaans hape mankoko. Okay. be re bolela Afrikaans ya strateng. Ya e fela ba le kwana le batho ba šweu ba o bolelang ka bona gore ba baetša go lena. O gopole gore ebe a ba re ba ema mola wa rexal yo mo e kare o bus Ya. ek fra neck di milk and abroad and o tse gore ga o chaisa mola o tshwere lofo tše 5 o tshwere maswi a o tsebale e be le dijo tša rena tša strateng o bo ka se kgopele bogobe be le nto a o tura bo kgopela borotho bana bo re nana jwale re butša gore ke faku moya le maswi ba tliša a 500 gram Ka lof. ka lofo. Clement o di tlogetše diokobatši gona jwale ka baka la gore ke a tseba gore go go tšere nako gore o be leetong la gago la go tswa ka gare ga diemo tšeo ka moka o bileng ka gare ga tšona o be monna o nyakang go ba yena gona bele ka baka la gore ke a tseba gore o papa go ngwane o e leng gore o sa ithuta gore o direng go ba papa o mokaone mo go yena. E re ko o bontšhe ke re a ke tshwara 21 mankoko ba ile ba re ra tšewa ke mme o mongwe ba re ke Masiku le Moruti Millets, the late Moruti Millets and Moruti Millets. Okay. Ba ke ba badileng gana jwale meboa ya bona e ometse go modimo. Wa ba le mme o mongwe ba re ke Thelini Ndlovu Okay. e ba bereka bankeng ya Kgoparara o dula gana ka kwa Polokwane. Batho ba ile ba ntšea ba re iša o pleke ngwe ba re ke Beulah Prayer Tower e be le pleke ya bomme ba merapelo Yeah. gore tšea bona ne ba sa re kgopele o ne re o e sa tlhokometse koloi o e sa re ba fitlha ka saka ba re kgoro
wa kgona wa wela fase ba bofa ba lokela ka raven e re tšwetse moghola ntho eo ka baka la gore ba leka go le thuša gore le ka onafatša maphelo a lena. a re dula ka kwa ba ile ba re ruta ka bo modimo Mhm. yana jale bible ke a e tsebang ka ema mo Wena o ka man. tla o makala ka ba moruti nka kwalo ka moneelonyana wa tseba le Okay. so re goletse ka moo Mm. o gopole gore ka mo nka kerekeng jwale Yeah. a o sana diokobatši Mm-mm. and ba le tlhokomela ke a gopola ba fetša gore tšea ba re iša kwa ba botšha gore wena kwena mang wa mang o tswa kae Mm. nna ko kwa kae ba bereka sepetlela sa Swazeng Okay. ba e bitša gore ke Inverane Mm. ka ba ke ba botša ke no ko o bereka kwa ba ba founela kwa motho wa mathomo a tlia mpona ke thoma o dula ka kwa e be e le koko Wow. le gana jwale setswalle sa ka le koko Mm. ke se segolo Okay. diokobatši o tseba gore ka nako a di gona lotše Mm. le system e kgona go ke tlhatswa ka Okay. bo yona Yeah. ape o tseba gore na re thomile o dia di-fasting re sana le bo 21 Mm. ba re o rapela re na le memoya e mebe ya diokobatši Memoya e mebe ya diokobatši e tsene ya go phaiwa theto ka kgang ye mentšhintšhi o bongwe o kopana le yona wa ba le lekgarebe šhilile ba le ngwana ke nyaka ka metsotsonyana re kgome yeo taba. ka ba le lekgarebe man hei Mm. la ndira papa Yeah. la ndira papa Okay. le a e le gore o sa le boima Mm. ha o e tla o taba ya lekgokano communication Mm. ka gore a ke a gola ke e tseba Mm. nako ngwe ke yana le o lebala gore fale ngwana o rekelwa di-pampers Allo lena. nako ngwe ke yana le o lebala gore fale o na le maswe ka lebala mankoko a ke gola lo Dilo tšeo di tšeoe be di seo. a ke a di bona mo pele ya ka di direla Mm. ke ka lebaka le wana jwale re na le program ya boy child Yeah. program eo re direla gore bo papa le bona ba tloele go ba ditau ka mae Okay. because papa a e ba tau ngwana nako ele a tshwantse a ke thute gore o ba papa keng Mm. gore o ba monna keng a e be gona ka lebaka la gore papa ha bona Okay. and papa a le gona ha sa be tau a e ba friendly mo ngwaneng wa moshimane e re ko bontshe example ke re makoko ha o ena le ngwana wa lekgarebe Mm. jwale ka mme le o dia make up mmogo Botse re dira manala le dira manala botlhe Mm. Ola wa moshimane. o wa moshimane papa a ka se tswa mo tšere a re kgathe jwanye mo Ish. ore a re tsamaye re o lebelela kgwele ya dinao Mm. ha se bo papa ba ba kalo Yeah. ba ba dirang seo a re a ba gona Mm. ba gona mara a ba kalo ka mantšho a mangwe wena o rata go laetša gore bana ba masogana ba gola ka lebadi le la go se tsebe gore go ba papa go bjang e ka ba yona a re ke yona e ka ba yona e tlhotlholetšang ditlaišo tša ka malapeng. e ka ba yona ausimankoko because le gana jwale ke sa rapeletša papa ka gore a be ka ara bophelo baka Yo. I'm 42 mara ke sa mo mo hloka. rapeletša and a ke ya ko wena a ke ko wena ke re ke kgopela tšhelete Mm, ke re ke mm. kgopela gore o be gona ka gore ke dirile diphoso tše dintšhi Yeah. o se gona Okay. mara karabo e nngwe le nngwe o ikhumana ko gore nna le mmao re lole ka lebaka le a inyake nna eo A wena nyake a re bolele ka setswalle sa ka le wena and a ke dume gore tšatši le lengwe o mongwe wa bana baka o tlo sepela ka ara seemo se seo sepetšeng ka gare go sona. Tlametse ke nyaka gore nna le wena re tle re feleletše fela re ka se feleletše ntle le go lebelela tabe gore o ka re mola rena basadi re lla ka ditlaišo tša ka malapeng mola re nyaka gore di fele go na le ba bangwe ba rena go na le bomankoko ba bangwe ba e leng gore ga a ratana le Clement go ka no mpitša baby ka metlha go ka no kudubile go ka no bona ka re o mmasaja le maoto ke bona ka gore ga o monna re nyaka monna o le wa gore ga a tsena ka ga ebe tau bona le rata makutsumela o ra re nyaka makutsumela le rata makutsumela Eish. basadi ba bantšhi gana jwale metlheng yana jwale Mm. e be ke sa fa motlhala ke re malobanyana mo ka kwa toropong ya rena Yeah. e le ya ke sepela ya re bona le thaira re nko re le bolediše Mhm. botšhi ya mathomo ko gore botina o na le sethunyana Eh? bjale ka ipotša ona sethunya se ke sa o dirang Mhm. I don't know because a o sena sethunya o nkgala ka eng or ke kgone o theeletša Motho Koro- ba dira metlae o ba e bolela ba ka bolela nnete. le nnete a teišitše
a ba re no ga o sena so a re tloele re ska bolela go ya pele ebile re ska tsebana ka mantso a mangwe ka re lebaka bona la gore basadi ba e leng gore re nyaka o go tshwantse thušetšwa o tšatši tshwantse ka o tšatši. nthušetse gore ke kgone go theeletša jale nna ke tamo wena ke re mankoko baby Ah, ga o boya gae o kry-a ko apeetse dijo tša go lalela nka ba ka go gaša ka tšona ka ra ke nyake ga o tsona nyake tšeo. tšeo wena o nyaka gore ga o boya lata ko o buša o tswa kae ko o kitimiše le kitšhe ka moka so re sa legana moo le taba ya gore GBV gore re kgone go e fetša ausi mankoko ke nagana gore re tshwanetse re ye o di-root cause Okay. ka ebe ke bontšha kere o na le batho ba e le goreng ba gola ba bontate ba e le goreng ba gola ba e na le di-angus and-e le wena motho wa mme o kgona go provoka papa ka gae ga o gala wa rao gape na le wena re ka ementšhana Yeah. ra tshwarana ka di-face so ntho e a o thoma o mo provoka o gopole gore e tsoša le mabadi a la gale kore o tshwana le a o tšhela lebadi la gale ka letswai o le phutse o le tšhela letswai le baba o se lekane le selo Clement ke a tseba gore papa o leng yena o monna wa o leng yena le kgono o duma o kare o ka tswa a go bonolo go lebala leeto le o le sepetšeng e fela go na le se o se dumang ka bophelo ba gago o dumang e le ge re tswalela nna le wena gona o se duma go mang o tlhoka thušo go tswa go mang. wa bona gana jwale se se beng mo go nna le mo pelong a se ka nna kore bonna ke a bona gore ke a leka a kere ke a kgona a kere ke fitlheletše mara se segolo ke tshepišo e ke e dirileng Yeah. gopola gore batho ba ba ntšhitše mmileng ba rile monna ba re re kgopela gore o re patela morago o re patele ka gore o thuše ba bangwe Wow. so se segolo gana jwale re nyaka lefelo le ile gore re ka kgona o dira di-skills development Okay. a rena le di-sponsors we don't have those so ke tsona lo tse digolo remember gore ngwana e tswa ko rehab rena ntwe re le kang o e dira gore mo tšea ra mo diriša di-skills development ra bolela le di-company tše di beng gona ra re kgopela gore ka gore ngwana o na le interest ya welding le ka mo absorba maybe for 6 months la mo fa skill ka lebaka la gore ga ka re a boya dula fela o boela morago Ba tseba Clement ke duma gore tumo ya gago e tswelele nke batho ba e leng gore ba tla ba go bogetše gona bjale go YouTube ba kgone go latlhela melaetša ya bona ba bolele gore Clement re gona go ka go thuša re hwetše dinomorong tše go ba re gona re kopana le rena kae tsotlhe tše e leng gore wa di labalabela nke yo godimodimo go fe tsone amen ke ipshine go bolela le wena leeto la gago lebile bohloko e fela ke dumela gore ba bantši ba ithutile go tswa go lona ke a go leboga no o le bona ke ka mokgwa e leng gore ka nete re fitlha mafelelong ka gona go taba ya ka le mankoko baby go tlhalositše la gago leeto a le kaonafatše bophelo bja gago leeto la gago le wena o nyakang go mo thuša lahlela molaetša wa gago hle a kgone go thuša a thuše le ba bangwe nna ke mankoko baby theeletšo thekgo le lerato la gago dinte se ke leng sona a re kopana gape la bohlano le leng le letlang go Thobela FM tata.